Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka H&M New Shillong Circle kala bekrat ya kumbalai spangut ki barjala ki bon poi hapo upul sam jong ding yong New Shillong ka ki H&M kala bekrat ya kini ki barjala ki bon poi wer haringkat ka jingdon lang ki pulet jong mau diang polis au pos kajingwan poi wir kini kibar jela hani apo New Shillong area badel kapen kendit yang kum gasteng H&M New Shillong Circle kaba pej jaka phaga penyat joni kathan sini ki New Shillong sini kalong kaweru kaba pen ting area kaseng kalong ba oh makabu jemai kaseng namar ba nyimtip jole siki briu kiba kumno kibuan ban poi wir sini kathan bat kibuan sa kiba nabar kimbari kibuan poi hakapor south teng i menemen step nagaliang gangi keseng pengliya jintip mar-mar banglawan pej hari kideki breu kibuan nasabar dengan jalan kalia kideki nongpang ane kideki himtip andre nyuan ban pej ek mat ajong ban checking andre kideki breu kibuan bar kideki kibuan si changkai mo kum kita turis andre kababu jema pak dia kaseng kalong bapen ting pin semit dia kaseng dole se kideki breu kiba kumno kiba wan buhaisin wan susu buhaisinong dole se kideki breu wan susu buhaisinong hani pok ka jela jongi tengah kerpat ros sajisin khawai dei bat kane na kata di breu kiba don kilonch hani kitan jongi Shillong bakim dei ban ai je ki breu ki bisuan kan ki bisuan sangkai kibuan sangkai sobha kum gitoris bansa hagiloj nomor kaloj sikadei tang digi breu kibuan simdawai ki bacapang badon ya ka tukaslip na opo dikat kila bansa hagiloj tang ki hotel guest house kila ban ai ki breu kibuan sangkai